салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистонро бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришаванда манзуратон мегардонем. 27 май дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои дохилии Федератсияи Русия Владимир Колокотсевро ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. ضمن صحبت وضع و دورنمای همکاری مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و روسیه و دیگر موضوعهای مهمی دوجانبه بررسی شدند. با همکاری دو کشور در بخش‌های مهاجرت کاری و امنیت توجه خاصه ظاهر کرده شد. سرور دولت اهمیت تحکیم منبعده رابطه‌های وزارت‌های کارهای داخلی، اینچنین نتیجه‌های پرثمر کار مشترک ساختارهای داخلدار هر دو دولت را در سمت پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌ها، مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایت‌های متشکل فراملی تاکید نمودند. با قناعتمندی به کوشش جانب‌ها جهت تطبیق عملی توافقاتی که چند قبل در سطح عالی آید به حل مشکلات ساحه مهاجرت حاصل شده بودند اشاره گردید. پیشوای ملت به خصوص اهمیت قبول تمام چاره‌های ضروری را بهر تحکیم حفظ حقوقی و اجتماعی مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه قرار دارند تاکید نمودند. قابل ذکر است که وزیر کارهای داخلی فدراسیای روسیه همراه با هیئت کلان حکومتی برای برگزاری دور نوبتی مذاکرات آید به مجموعه مسئله‌های همکاری جانب‌ها در ساحه مهاجرت به دوشنبه تشریف آورده است. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی دوره‌های مشکلی تکمیلی و ساختاری را پس سر نموده امسال 30 ساله شد. در دوران صاحب استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری و توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح، گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، زمینه مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مکمل شده، روز تا روز فعالیت خدمتی و شرایط معیشی افسران و پراپورشیکا و سربازان که شبانه روزی خط مرز دولتی را حمایت می‌نمایند خوبتر و بهتر می‌گردد. 27 می در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یک گروه خدمتچیان حربی مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی تقدیم نمودند. گزارش همکاران ما. 27 مای در قصر ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یک گروه خدمتچیان حربی مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی تقدیم نمودند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان خدمتچیان حربی را با افتخار 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و سرفراز گردیدنشان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت کشور با قناعتمندی ابراز داشتند که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی سپری با اعتماد و حامیان مرز و بوم سرزمین اجدادیمان، یعنی کفالت استقلال و آزادی دولت و ملت، فضای آرام و آسوده کشور و وحدت و سرجمعی مردم شریف تاجیکستان را سربلندانه و جوانمردانه تأمین کرده ایستادند. تاجیکستان بیش از 13 ساله در صف پیش مبارزه با خطرهای معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح و مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی قرار دارد و در پیشگیری کردن پهن‌شوی این خطر و تهدیدها به منطقه و جهان نقش کلیدی می‌بازد، تاکید داشتند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. پرزیدنت مملکت ابراز داشتند که سرحدبانان کشور در دوره‌های بسیار حساس تاریخ دولت و خلق تاجیک رسالت خود را صادقانه اجرا نمودند و به اعتماد و احترام مردم تاجیکستان سزاوار گردیدند. وابسته به وضع مرکب منطقه و جهان سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که این حالت
тақозо менамояд ки ҳар як сарбозу афсари қушунҳои сарҳадӣ барои ҳимояи хоки муқаддаси ватани азизамон беш аз ҳар вақти дигар ҳушёру зирак ва омода бошад. зимни суханронӣ президенти кишвар бо итминон изҳор доштанд ки ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ҳимояи марзҳои муқаддаси ватани азизамонро минбаъд низ бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, интизоми намунавӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ ва масъулият дар назди давлат, сарзамин ва ҷомеаи кишвар таъмин хоҳанд кард. бояд гуфт ки ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳои миллию давлатӣ хизматчиёни ҳарбии мамлакат аз ҷониби сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои ҳарбӣ сарфароз гардонда мешаванд. ҳамин тавр ин навбат мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмати намунавӣ ва саҳми арзанда дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва ҷасорату фидокорӣ бахшида ба 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбӣ бо мукофотҳои давлатӣ аз ҷумла ордени шараф дараҷаи 2, медали ҷасорат, медали хизмати шоиста, медали шафқат, медали марзбони шуҷои Тоҷикистон ва ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афсарону сарбозон ва дигар хизматчиёни ҳарбиро ҳамеша барои хизмати намунавӣ ва саҳми арзанда дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва ҷасорату фидокорӣ таъмини амнияти давлату миллат бо мукофотҳои давлатӣ қадр мекунанд. бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи додани рутбаҳои олии ҳарбӣ ба хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбии ин ниҳод рутбаҳои олии ҳарбии генерал-майор супурда шуд. бо дар назардошти нақши муҳими қушунҳои сарҳадии давлат ва ҳукумати мамлакат аз нахустин рӯзҳои таъсисёбии ин ниҳод то имрӯз бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда барои ташкили асосҳои зарурии моддиву техникӣ, ташаккули сохтори идоракунии ҷузъу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии иншооти сарҳадӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. инчунин масъалаи таълиму тарбияи кадрҳои баландихтисоси марзбонӣ ҳамеша дар маркази диққати ҳукумати кишвар қарор дорад. айни ҳол иқтидори ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибтахассуси низомӣ ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ хеле мустаҳкам гардидааст. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллиро барои сазовор шудан бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ шодбош гуфта, онҳоро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ва таъмини амнияту суботи сарзамин ва ҳифзи марзи давлатӣ ҳидоят намуданд. дар охир пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон карданд ки ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ вазифаи бошарафу муқаддаси худро бо садоқат ба ватан, давлат, миллат ва савганди ҳарбии худ бо интизоми қавӣ, донишу малакаи муосир ва муҳимтар аз ҳама бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ иҷро менамоянд. мустақилияту соҳибихтиёрӣ, озодиву якпорчагии ватани азизи мо Тоҷикистон ва ваҳдату якдилии миллати тоҷик дар натиҷаи ҷонисориву фидокориҳои фарзандони содиқу вафодораш ба даст омадааст. масъулияти бузурги ҳимояи ин арзишҳои олӣ ва тамомияти марзиву ҳудудии кишвар бошад бар дӯши мо меросбарони миллати ватандӯсту меҳанпараст ва насли соҳибхираду дорои фарҳангу тамаддуни чандин ҳазорсола вогузор шудааст. марзе ки пушту паноҳ ва хонаи умеди мост, дар замони муосир низ аз таҳдиду хатарҳои душманонаш дар амон набуда, балки ин хавфу хатар ба маротиб афзун гаштааст.
28 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар рӯзи таҷлили 30-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади шиносоӣ бо вазъи будубоши ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ба маркази таълимии пойтахт дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ташриф оварданд. дар ин рӯз ҳамчунин бо гузоштани санги асос ба сохтмони 5 бинои истиқоматӣ 16 ошёна бо 840 манзили истиқоматӣ барои афсарону қушунҳои сарҳадӣ оғоз бахшида шуд. иштирок дар расми паради ҳарбӣ ва ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи дигар чорабиниҳое буданд, ки дар ин рӯз баргузор гардиданд. ҳамкорини мо гузориш медиҳанд. 28 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар рӯзи таҷлили 30-мин солгарди таъсиси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади шиносоӣ бо вазъи будубоши ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ба маркази таълимии пойтахт дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ташриф оварда нахуст бинои наву замонавии 4 ошёна иборат аз ошхона ва хобгоҳи сарбозонро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ифтитоҳ намуданд. сипас сарвари давлат бо шароити фароҳамгардидаи бинои навбунёди замонавӣ шинос шуданд. бинои 4 ошёнаи таълимӣ аз ҳуҷраҳои корӣ барои ҳайати афсарон, хобгоҳи васеъу барҳавои сарбозӣ, ҳамом, хонаи хизмати маишӣ, анбори нигаҳдории маҳсулот ва сару либоси ҳарбӣ, ҳуҷраи аслиҳа ва хонаҳои фароғатӣ иборат мебошад. ёдовар мешавем ки 28 майи соли 2022 дар ҳудуди маркази таълимии пойтахт пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоии болоиҳаи бунёди ошхона ва хобгоҳи сарбозон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшида буданд. аснои шиносоӣ бо шароити бинои нави таълимӣ президенти кишвар бо сарбозон суҳбати самимӣ доир намуданд. зимни суҳбат бо гурӯҳи сарбозон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимии ҳарбӣ бояд аз ҳисоби ҳамин гуна сарбозони донову зирак, ҳушёру танӯманд ва ватандӯсту фаъол ки аз мактаби ҷасорат дар қисмҳои ҳарбӣ гузаштанд интихоб бояд кард ва изҳори боварӣ намуданд ки аз онҳо афсарону фармондеҳони беҳтарин омода кардан мумкин аст. бинои навбунёд барои омода намудани мутахассисони хурди сарҳадӣ нигаронида шуда бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. чунин шароити зарурӣ имкон фароҳам меорад ки мин баъд мутахассисони хурди сарҳадӣ омода карда шуда ҳамчун сарбозону афсарони содиқ бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ марзу буми давлатро ҳифзу ҳимоят намоянд. дар маркази таълимӣ инчунин тамоми инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла синфхонаҳои компютерӣ, нуқтаҳои тиббӣ, майдонҳои сафороӣ, қисмҳои навбатдорӣ, нуқтаҳои назорати гузаргоҳ ва дигар биноҳои ёрирасон таҷдиду навсозӣ гардиданд. ҳамаи ҳуҷраҳо ва толорҳои иншооти нав бо тамоми таҷҳизот, мизу курсӣ ва дигар ашёи барои хизмати сарбозон зарурӣ муҷаҳҳаз карда шуданд. иншооти нав дар доираи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо пайравӣ аз иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ мутобиқ ба талаботи муосир сохта шудааст. ёдовар мешавем ки ошхонаи маркази таълимӣ бо назардошти талабот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз ҷумла дастгоҳҳову таҷҳизоти муосир барои омода кардани хӯроки сарбозон дар ошхонаи навбунёд насб гардида он бо мизу курсӣ таъмин шудааст. зимни боздид президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳайати шахсӣ ва масъулинро вазифадор намуданд ки ба сифати хӯроки сарбозон ва ғизонокии он диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд.
با بنیاد انشاءات نوی تعیینات حربی شرایط اجتماعی افسران و سربازان بهتر می‌گردد. مورد ذکر است که دوام سالهای صاحب استقلالی با تشبث و توجه خاص پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زمینه‌های مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی مکمل گردیده صف ارتش ملی و واحدهای نظامی با کادرهای بلند اختصاص با تجربه و دلیر و صادق وطن پورا کرده می شود. اینچنین هیئت شخصی امکان دارند نازکی‌های خدمت سرحدی و نشانزنی را در میدانچه آموزشی از خود نموده ملکه کسبی و آماده‌باشی جنگی خود را جهت محافظت سرحدی دولتی صیقل دهند. امروزها در جزء تام‌های قشون‌های سرحدی در برابر مردان بانوان صادقانه و صافدلانه فعالیت باثمر دارند که این نمونه بلند شجاعت و شرفمندی و ننگ و ناموس وطنداری می باشد. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی که از حساب خواجگی‌های یاریرسان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان استحصال می‌شوند دیدن کردند. در نمایشگاه نامگوی زیاد سبزوات و پالایزی، میوه‌جات، غله‌دانه و محصولات کنسرو شده معرفی گردید. با مقصد غنی گردانیدن دسترخوان سربازان با محصولات کشاورزی از جمله گوشت و شیر در نزد ریاست عقیبگاه قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خواجگی‌های یاریرسان تشکیل شده است که جزء تام‌های قشون‌های سرحدی را با محصولات تر و تازه طبیعی تامین می‌نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان راهبریت قشون‌های سرحدی را برای استفاده باثمر از هر قطعه زمین که در اختیار خواجگی‌های یاریرسان است هدایت کردند. دستور داده شد که کشت و پرورش محصولات کشاورزی از لحاظ اکولوژی تازه بیشتر کرده شده قسمی از آن برای فصل‌های تیرماه و زمستان ذخیره کرده شود. با احساس بلند خودشناسی و آمادگی پیوسته رعایت طلبات آیین‌نامه‌ها و انتظام قطعی حربی اساس فعالیت هر روزه افسران و سربازان قشون‌های سرحدی را تشکیل می‌دهد. همین است که همه روزه در این مرکز تعلیمی افسران و سربازان باننگ و ناموس توسط گذراندن مشق‌های حربی ملکه کسبی خود را صیقل داده خدمت وطن مادر را صادقانه و صافدلانه ادا می‌نمایند. قابل به تذکر است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان طی چند سال اخیر در سراسر مملکت یک قطار بنا و انشاءات اهمیت حربی داشته کمیسریات‌های حربی، خانه‌های استقامتی برای افسران و عائله‌های آنها و دیگر انشاءات یاریرسانی نظامی بنیاد می‌یابند. این است که امروز قشون‌های سرحدی همچون تکیهگاه با اعتماد دولت تشکل یافته در صف پیش حمایت صلح و ثبات سرتاسری مبارزه بر ضد قاچاقبران پیشگیری عبور خط سرحد دولتی و دیگر عامل‌های خلل‌دار کننده آرامی کشور قرار دارد. سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان هیئت شخصی را برای استفاده مفید از امکانیت فراهم شده محافظت سرحد دولتی پایدار و استوار نگاه داشتن استقلال و آزادی وطن و زندگی آرام مردم وظیفه‌دار نمودند. 28 می در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با گذاشتن سنگ اساس به ساختمان 5 بنای استقامتی 16 آشیانه با 840 منزل استقامتی برای افسران قشون‌های سرحدی آغاز بخشیدند. ضمن شناسایی با طرح لایحه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بناها هر کدام شکل معاصر داشته جوابگو با طلبات زمان ساخته خواهند شد. در آشیانه‌های یکم و دوم بناهای استقامتی مرکزهای سودا و خدمترسانی، مؤسسه تا مکتبی، مرکز آموزش زبانهای خارجی، مرکزهای خدمترسانی طبی و کارگاه دوزندگی ساخته می شود. طبق لایحه در حوله بناهای 16 آشیانه که برای خدمتچیان قشون‌های سرحدی پیش بینی شده است، همچنین زیرستگاه، دکخانه، میدانچه‌ها برای بازی کودکان و دیگر انشاءات یاریرسان بنیاد می‌گردد.
аз рӯи нақша дар ин биноҳо барои зисту фароғати хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ ва оилаҳояшон тамоми шароит фароҳам оварда мешавад ва масъулияти онҳоро дар иҷрои вазифаҳояшон боз ҳам баландтар хоҳад намуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат масъулинро ба иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ вазифадор намуда таъкид доштанд, ки ин биноҳо бояд ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозӣ сохта шаванд, то ки солҳои зиёд ба хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ хизмат намоянд. 28 май дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбӣ ба муносибати 30-юми солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карданд. Қабл аз оғози паради ҳарбӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадиро бо 30-солагии таъсисёбии ин ниҳоди муҳими қувваҳои мусаллаҳ табрику таҳният гуфтанд. баъди суханронии президенти мамлакат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори таҷлили сазовори 30-юмии солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ паради ҳарбии хизматчиёни низомӣ баргузор шуд. баъди анҷоми паради ҳарбӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бахшида ба 30-юмии солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави ситоди отряди таъиноти махсусро ифтитоҳ намуда, ҳамзамон аз фаъолияти коргоҳи истеҳсоли воситаҳои техникӣ боздид намуданд. иншооти тозабунёд дар заминаи қисми ҳарбии мазкур сохта шудааст. бинои ситод аз ҳуҷраҳои кории роҳбарияти қисми ҳарбӣ, аз синфхонаҳои дарсӣ, хонаи фароғати афсарону сарбозон, дафтардорӣ, хобгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. дар ин ҷо ҳамчунин барои афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ хобгоҳ пешбинӣ шудааст. таҳхонаи отряди таъиноти махсус аз маркази алоқа, нуқтаи банақшагирӣ, синфхонаи дарсӣ, оташфишонӣ, мерганӣ, нуқтаи идоракунӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, ҳамаи ҳуҷраҳо бо лавозимоти корӣ таъмин мебошанд. махсусан маркази алоқа ҷузъи муҳим дар самти назорати доимии сарҳади давлатӣ ба ҳисоб рафта ба 4 самт вилоятҳои Суғду Қатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи марказ иртиботи доимиро таъмин месозад. машқҳои тактикаи сарҳадӣ оғоз меёбад. синфхонаҳои тайёрии алоқа ва оташфишонию мерганӣ имконият медиҳанд, ки афсарону сарбозон дарсҳои назариявию амалиро дар сатҳи зарурӣ ва бо истифода аз лавозимоти муосири соҳавӣ ба роҳ монанд. синфхонаҳо бо технологияи насли нав муҷаҳҳаз гардонида шуда, ҳифзи техникии иттилоот ва алоқаи боэътимоди махфӣ кунонидашударо таъмин мекунад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нуқтаи идоракунии отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи онлайн як қатор иншооти нави соҳаро ифтитоҳ карда бо рафти машқҳои тактикию таълимӣ шинос шуданд. ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ бо иштироки сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маркази таълимӣ саҳроии Лоҳури қушунҳои сарҳадӣ, маҷмӯи манзилҳои истиқоматӣ ва кӯдакистон барои ҳайати шахсӣ отряди сарҳадии ҳамадонӣ, толори варзишӣ дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи ҳарбии ворисони Куруши Кабир ва дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истифода дода шуд. сардорони муассисаву дидбонгоҳҳои нав ба президенти кишвар дар бораи омодагии ҳайати шахсӣ гузориш доданд. ҳамчунин дар нуқтаи идоракунии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рафти машқҳои тактикию таълимӣ, ки аз маркази таълимии Лоҳур аз ҷониби сарбозону афсарони таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадӣ намоиш дода шуд, назорат намуданд. ҳамарӯза дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ афсарону сарбозони бонангу номус бо истифода аз шароити замонавие, ки давоми 2 соли охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардааст, ба такмили маҳорати ҳарбӣ машғул шуда дар посух ба ғамхориҳои доимии роҳбари давлат хизмати ватан модар ва ҳимояи марзу буми Тоҷикистони соҳибистиқлолро шарафу номуси миллӣ маънидод мекунанд. минбаъд аз нуқтаи идоракунӣ сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври видеоӣ назорат карда шуда барои дар мавридҳои зарурӣ бо командирони қисмҳои ҳарбӣ ва раёсатҳои минтақавӣ гузарондани суҳбатҳои мустақим имконият мутобиқ ба талабот муҳайё гардидааст.
дар ҳудуди отряди таъиноти махсус президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо лоиҳаи ангоравии биноҳои истиқоматии хизматӣ барои кормандони қушунҳои сарҳадӣ шинос шуда барои оғози корҳои сохтмонӣ санги асос гузоштанд. дар маҷмӯъ барои 840 хизматчии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила манзилҳои истиқоматӣ сохта мешавад. лоиҳаи маҷмӯаи биноҳои баландошунаи истиқоматӣ дар асоси меъёру қоидаҳои шаҳрсозии муосир таҳия карда шуда дар ин ҷо шароити хуби зист ва фароғат муҳайё хоҳад шуд. бунёди манзилҳои истиқоматӣ дар идомаи ғамхориҳои доимии пешвои миллат сурат мегирад. давоми 2 соли охир дар ҳар як дидбонгоҳи сарҳадӣ барои афсарон манзилҳои истиқоматӣ бо тамоми шароити зарурӣ сохта мешавад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон аз кохи деваштич боздид намуданд. кохи деваштич аз иншооти ҷашнии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ маҳсуб мешавад, ки дар давоми камтар аз як сол бо сатҳу сифати баланд бунёд шудааст. бинои нав аз осорхонаи пешвои миллат, толори бошукӯҳи маҷлисӣ ва иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҳамчунин дар ин ҷо маълумот дар шакли хаттиву тасвирӣ дар бораи марҳилаҳои ташаккул ва мукаммалгардонии қушунҳои сарҳадӣ ва адабиёти зиёди бадеиву соҳавӣ ҷой дода шудааст, ки сарбозону афсарони отряди мазкур метавонанд ба мутолиаи китобҳо машғул шаванд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз шиносоӣ бо шароити осорхона дар китоби меҳмонони фахрӣ соядаст гузоштанд. толори калону барҳавои кохи деваштич барои баргузории чорабиниҳои гуногуни ҳарбӣ ва тандурустӣ ва дигар ҳамоишҳо пешбинӣ шуда дорои 415 ҷойи нишаст мебошад. ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар отряди таъиноти махсус парки мошинҳои зиреҳпӯши низомӣ, толори тирпаронии таълимӣ интерактивӣ, машқгоҳи тирпаронии мураккаби пешдарпеч, толори варзишӣ ва ошхона бунёд шудааст, ки бо тамоми шароит таъмин мебошад. парки мошинҳои зиреҳпӯш ва ҳарбӣ аз зумраи иншооти навбунёд мебошад, ки дар он барои дар ҳолати хуби омодабошӣ тайёр намудани техникаҳои махсуси ҳарбӣ мутахассисони варзидаи соҳавӣ ҷалб карда мешаванд. шароити ошхонаи отряди таъиноти махсус мувофиқ ба талаботи замон сохта шуда дар он барои омода кардани хӯрокҳои болаззат шароити созгор таъмин аст. 28 май дар кохи борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок карданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ, намояндагони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварро ба муносибати санаи таърихӣ ва рӯзи сарҳадбонон табрику таҳният гуфтанд. мехоҳам бо ифтихору сарфарозӣ иброз намоям, ки дар тӯли 30 соли сипаришуда марзбонони мо қарзи фарзандии худро дар ҳимояи марзҳои муқаддаси ватан модар ва давлати соҳибихтиёри тоҷикон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо шуҷоату далерӣ иҷро намуда ин рисолати хешро ҷавонмардона идома дода истоданд, изҳор доштанд сарвари давлат. зимни суханронии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз корнамоию ҷоннисории фарзандони шуҷои тоҷик мисли муқанна, шерак, спитамин, деваштич, темурмалик, восеъ ва даҳҳову садҳо нафари дигар, ки дар тӯли давраҳои гуногуни таърихи тоҷикон барои ҳимояи марзу буми сарзамини аҷдодӣ муборизаву ҷоннисорӣ кардаанд, ёдовар шуданд. ба андешаи президенти кишвар ҳимояи ватан ва марзу буми он аз азал дар тору пуди миллати сарбаланди мо сиришта шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи даврони ниҳоят ҳассосу мураккаби таърихи навини кишвар андешаронӣ карда иброз доштанд, ки қушунҳои сарҳадии мо аз аввали рӯзҳои таъсисёбӣ то имрӯз ҳамчун сохтори муназзаму муҷаҳҳаз дар хати пеши муқовимату мубориза бар зидди қочоқи силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва маводи мухаддир, силоҳу муҳимоти ҷангӣ ва вайронкунандагони низоми сарҳади давлатӣ қарор доранд. таъкид гардид, ки бо дарки аҳамияти махсуси нерӯҳои сарҳадбон ҳукумати кишвар ҳанӯз аз оғози таъсиси қушунҳои сарҳадӣ доир ба фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ
تحکیم اساسهای مادی و تکنیکی، بنیاد و نوسازی و تجهیزانیدن اینفراساختار سرحدی و آماده سازی متخصصان کسبی تدبیرهای زیاد عملی نمود. امروزها برای مرزبانان تمام شرایط مساعد پیش بردن خدمت، مشق و تحصیل، زندگی، استراحت و ورزش مهیا می باشد. در این سمت سهم صاحبکاران باننگ و ناموس وطنی هم بسیار ارزشمند ارزیابی کرده شد. تامین قشون‌های سرحدی با تکنیک‌های حربی نیز سال به سال بهتر و مبلغ‌گذاری به این مقصد منتظم زیاد می شود. دولت و حکومت کشور خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی را برای جسارت و جان‌نثاری‌هایشان همیشه با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نظامی سرفراز می‌گرداند. با در نظر داشت اوضاع زود تغییر یابنده جهان، حکومت کشور و رهبریت قشون‌های سرحدی از سرور دولت سپارش گرفتند که برای باز هم بهتر نمودن شرایط زندگی و خدمت، آماده کردن کادرهای جوان و تأمین جزء و تام‌ها با تکنیک و تجهیزات مخصوص منتظم چاره‌جویی نمایند. رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی و قشون‌های سرحدی وظیفه‌دار کرده شدند که کار را در سمت مکمل گردانیدن هیئت شخصی قشون‌های سرحدی با کادرهای بلند اختصاص باز هم بهتر به راه مانند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در وضعیت پیچیده جهان امروزه مسئولیت همه ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و خصوصاً مرزبانان دهچند می‌افزاید. آنها باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشند و آمادگی خود را همیشه در سطح بلند نگاه دارند. در فراورد سخنرانی پرزیدنت کشور با اعتماد کامل ابراز داشتند که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی صداقت خود را به وطن مادر با خدمت شایسته، تکمیل پیوسته دانش و ملکه کسبی، مدنیت بلند شهروندی، جهانبینی سالم، زیرکی و هوشیاری، جسارت و دلیری، پاس داشتن ارزش‌های ملی و از همه بالا گذاشتن منفعت‌های دولت و ملت ثابت می‌نمایند. جمع آمد تنتنوی به مناسبت تجلیل 30مین سالگرد تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با برنامه رنگین کنسرتی استادان صنعت تاجیک که تجسمگر دستاوردهای قواهای مسلح کشور دوام سالهای صاحب استقلالی میباشد ادامه یافت. رشد اقتصادیات و تقویت رقابتناکی آن به سهم سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله در جمهوری تاجیکستان مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان، اهل معارف و ضیایان ایجادکار را در جامعه از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند برداشته می شود. زیرا در جهان معاصر تنها کشورهای می توانند هستی خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. 30 می در کاخ وحدت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور ملاقات نمودند. گزارش همکاران ما. 30 می در کاخ وحدت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور ملاقات کردند. هدف واخوری بررسی نتیجه های ملاقات قبلی با اهل ضیا، حالت کنونی رشد علم و دورنمای آن، مسئله های بلند برداشتن سطح آموزش علم های طبیعی و ریاضی، تشکل تفکر تکنیکی، دستگیری تشبسات در سمت اختراعکاری، اینچنین صفت و ثمراناکی تربیت کادرهای علمی در کشور می باشد. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان نتیجه های کار عالمان را طی سالهای صاحب استقلالی تحلیل عمیق نموده برای دریافت راه‌های به طلبات زمان جوابگو ساختن علم وطنی و خدمت کردن آن در راه رشد و پیشرفت دولت در نزد حکومت کشور و ساختارهای مربوطه وظیفه‌های مشخص گذاشتند. پرزیدنت کشور ابراز داشتند که حکومت تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم
همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اومید به هدف‌های سازنده سمت‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و نتیجه‌های بارآور آن سخنرانی نمودند. تأکید گردید که رهبری دولت و حکومت کشور به مسئله معارف و علم توجه اولین درجه داده در دوام بیش از 30 سال صاحب استقلالی زیاده از 3900 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله مؤسسه‌های تیپ نو یعنی گیمنازیا، لیسه و کالج، اینچنین دانشگاه و دانشکده بنیاد کردند. کارهای تا امروز عملی گردیده گواهند که از روزهای اولی تشکیل دولت صاحب استقلال علم و معارف در سیاست حکومت کشور موقع محوری داشته. عالمان و محققان و آموزگاران زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده همه ساحه‌های حیاتی کشور میباشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که عالمان کشور در تهیه حجت مهم دولتی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سهمی ارزشمند گذاشتند و آنها منبع نیز باید برای رسیدن به هدفهای استراتژی دولت، تامین رشد باثبات کشور، پیشرفت ساحه‌های مختلف آن، خصوصاً تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و پست کردن شدت مهاجرت مهنتی سهمگذار باشند. در ادامه سخنرانی سرور دولت حکومت کشور را وظیفه‌دار نمودند که فعالیت ثمره‌بخش ساحه علم را طلب نماید و اجرای چاره‌بینی‌های به این مقصد روانه شده را تحت نظارت قطعی قرار دهد. با حکومت کشور سپارش داده شد که با تأسیس کمیسیه با صلاحیت تحلیل همه‌جانبه فعالیت همه زیرساختارهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی از جمله انشاءات و زمین‌های از دوران گذشته در توازن این ساختارها باقی مانده را انجام دهد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اومید به ضرورت قبول قانون درباره تجارت کنونی نتیجه‌های فعالیت علمی و علمی و تکنیکی اندیشه‌رانی کرده. مسئولین و ساختارهای مربوطه را وظیفه‌دار نمودند که جهت تهیه سندهای زیرقانونی، بنیاد زیرساختار ضروری و تطبیق ثمره‌بخش قانون ذکر شده چاره‌های دخل دارندشند. وابسته به انتخاب، تربیت و جابجاگذاری کادرهای ارزنده حکومت کشور و ساختارهای مربوطه از سرور دولت سپارش‌های قطعی گرفتند. در رفت ملاقات پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اومید به بهداشت صفت تعلیم در مؤسسه‌های عالی و میانه با زمان معاصر مطابق ساختن ساحه تعلیم و دیگر عامل‌های پیشبرنده جامعه به شخصان مسئول و ساختارهای مربوطه دستورهای مشخص دادند. همچنین ضرور شمرده شد که به مسئله‌های بلند برداشتن سطح و صفت کتاب‌های درسی دقت اولین درجه داده شود. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و کمیته اومید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه‌دار کرده شدند که به مسئله زبان آموزی، کسب آموزی و مطابق به بازار مهنت داخلی و بیرونی آماده کردن جوانان و کلانسالانی که در مؤسسه‌های زیرتابع آنها تحصیل می‌کنند چاره‌جویی نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با یادآوری از وضع کنونی جهان جهت حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور در روحیه خودشناسی و وطن دوستی، افتخار وطنداری، احترام زبان مادری، تاریخ، سنت و عنعنه‌ها، رسم و آیین‌ها و لباس ملی، تربیت کردن نسل‌های نورس و جوان را وظیفه مهمترین اهل جامعه دانستند. سرور دولت با باوری اظهار داشتند که عالمان ما چون همیشه رسالت خود را در نزد ملت و دولت با صداقت بلند وطنداری اجرا نموده در حفظ دستاوردهای استقلال، مقدسات ملی، تحکیم خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و معرفی شایسته وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزشمند خود را می‌گذارند. اظهار اطمینان کرده شد که دانشمندان و آموزگاران و زیایان فعال با تحقیقات ارزشمند علمی خود و موقع سازندهشان در رشد و پیشرفت دولت سهم بیشتر می‌گذارند و منبع نیز رسالت وطنداری خود را با صداقت به تاجیکستان محبوب و مردم شرفمند آن اجرا می‌نمایند. بعد انجام سخنرانی میان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و یک گروه عالمان و دانشمندان جوان پرسش و پاسخ‌ها صورت گرفت که ضمن آنها اومید به دستگیری‌های دولتی رشد علم، قبول قانون، برنامه و استراتژی‌ها و غمخوری‌های همیشگی پیشوای ملت بهر بهداشت شرایط کار و زندگی اهل ضیا اندیشه‌رانی نمودند. جمهوری تاجیکستان که 31 می تحت ریاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردید برنامه رشد بهداشت زمین و آبیاری برای سالهای 2024 2028
дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 ҳамчунин лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон ва оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат ва дигар масъулинро ба иҷрои ҳатмии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси имрӯза, супоришҳои қаблии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, амалисозии дастурҳои зимни мулоқот бо фаъолони кишвар ва ходимони дин ва аҳли илм ва маориф дода шуда буд ҷалб намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 31 май таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар оғози маҷлис дар бораи барномаи рушди беҳдошти замин ва обёрӣ барои солҳои 2024-2028 директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Зафарбек Давлатзода гузориш дод. таъкид гардид ки мақсади асосии қабули барнома андешидани тадбирҳо вобаста ба фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармояи хориҷӣ, маблағҳои бахши хусусӣ, навсозӣ ва барқарорсозии иншооти гидротехникӣ ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, обтаъминкунии устувор, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, аз худкунии заминҳои нав, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ва ғайра мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки сохторҳои марбута татбиқи барнома ва нақшаи амали онро дар муҳлатҳои муайяншуда ва бо ҷалби маблағҳои зарурӣ таъмин намоянд. сипас дар бораи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 вазири рушди иқтисод ва савдо Завқӣ Завқизода ҳисобот дод. таъкид гардид ки лоиҳаи қарори мазкур дар доираи дастуру супоришҳои президенти кишвар бо мақсади пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ва ҷиҳати таъмини нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодӣ қабул шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати иҷрои дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 чораҳои зарурӣ андешанд. сохторҳои марбута ҳамчунин вазифадор шуданд ки амалишавии саривақтии барномаҳои давлатии рушдро таъмин намоянд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд. мутобиқи тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, убури мусофирон аз хатти сарҳад дар фурудгоҳҳо аз тариқи дарвозаҳои электронӣ сурат мегирад, ки боиси сода гардидани низоми гузашт ва сарфаи вақт барои мусофирон ва ҳам сарҳадбонон мешавад. мақсад аз ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ба рӯзҳои ид дар ҷумҳурии тоҷикистон илова намудани рӯзи телевизион мебошад. ҳамчунин лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи барқарорсозӣ ва реинтегратсияи шахсони дорои гузаштаи экстремистӣ ё террористӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 муҳокима гардида қарори дахлдор қабул шуд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат ва дигар масъулинро ба иҷрои ҳатмии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси имрӯза, супоришҳои қаблии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, амалисозии дастурҳои зимни мулоқот бо фаъолони кишвар ва ходимони дин ва аҳли илм ва маориф дода шуда ҷалб намуданд.
سپارش‌های دیگر همچنین دور به جمع‌آوری بی‌تلف حاصل صحرا، ثمرناک استفاده بردن تکنیک‌ها و تکنولوژی معاصر کشاورزی و سه‌برآمدن کشتی تکراری در زمین‌های آبی، تأمین فراوان حاصلی، ذخیره مواد غذایی و همچنین وسعت کارهای آبادانی به خاطر استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان داده شد. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت اشتراک در جلسه نوبتی شورای اسامبله پارلمانتی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی به شهر الماتای جمهوری قزاقستان سفر کردند. در شهر نویای ولایت سوخ در برابر مقامات دولتی سهم ساکنان نیز در اجرای کارهای آبادانی و سازندگی نظررس است. با توجه به آنکه سهمگذاری در آبادی محل و بنیاد انشاءات اجتماعی کار خیر و ثواب است، ساکنان در سرجمعی و متحدی اقدامهای نظررس و شایسته را عملی می‌نمایند. از جمله 10 نفر ساکنان ولایت مبلغ‌های برای سفر حج پسنداز کرده خود را در تعمیر و نوسازی راه و کوچه‌ها و بنیاد انشاءات اجتماعی صرف نمودند. مورد ذکر است که سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی از جمله بنیاد راه و پل‌ها، خط‌های آبرسان، مکتب و کودکستان و بیمارخانه و مرکزهای سلامتی ثواب دوچند دارد و چنین اعمال پسندیده با گسترش عزت و احترام همدیگر، تقویت محبت و دوستی در بین آدمان، تحکیم وحدت ملی و ثبات جامعه مساعدت می‌نماید. ادامه موضوع در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخ تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته جهت سهمگذاری در این روند صاحبکاران اهالی و شخصان سخاوتپیشه و خیرخواه نیز اقدام‌های نظررس و شایسته را عملی می‌نمایند که افج کارهای آبادانی در دهات از فعالناکی جامعه شهادت می‌دهد. این تدبیر مهم اساساً در ولایت از جانب نفران عملی کرده می شود که قبلا نیت سفر حج داشتند، اما با درک آنکه سهمگذاری در آبادانی دیار ثواب بیشتر دارد، 10 نفر ساکنان خودآگاه و خویشتن‌شناس به خاطر بهداشت روزگار مردم کارهای سازندگی و بنیادکاری را عملی می نمایند. امروز در ولایت سوخ و در نواحی آن مردم دست جمعانه، یک قسمی مردم برای منفرش کردن کوچه های خود اقدام گرفته به جای حج های تکراری به بارها به آن عمل های نافله دست زدن، کارهای آبادانی و از جمله چند نفر مردم سرجم شده کوچه های خود اسفالت کردند، چند نفر خط آب کشیده آمدند، صنف خانه های علاوگی ساختند. اینها همه شهادت از آن میدهد که مردم امروز درک کرده ایستادند که ثواب بزرگ در کجا است و منفعت و نفع آن را مردم تا چه اندازه بیشتر از آن فایده می‌بینند. در گذشته راههای ماشینگردی دهه‌های میتر و لنگر جماعت تقایک ناحیه سپیتامن حالت ناگوار داشت. در وقت بارش برف و باران برای خرد و کلان رفت و آمد در جاده‌ها مشکل بود. برای برطرف کردن این حالت چندین نفر ساکنان دهه‌های میتر و لنگر مبلغ‌های برای سفر حج پیش بینی کرده خود را در آبادانی راه و کوچه‌ها صرف نمودند که به تاکید خادمان دین چنین احسانکاری‌ها ثواب دوچند دارد. همین طریق در دوام 20 روز اخیر با سهمگذاری شخصان خیرخواه و سخاوتپیشه زیاده از 5 کیلومتر راه اساسی دهه‌های میتر و لنگر جماعت تقایک ناحیه سپیتامن پرره اسفالت پوش کرده شد. راههای محلی در گذشته آنچه خراب و ولنگار بود. مردم مشکلی میکشیدند. نفرانی که برای سفر حج مبلغ جمع کردن نرفتن و همون 3 کیلومتر راه همون اسفالت پوش کرده آباد زیبا شد. ما فخر میکنیم که چنین وطن داریم، چنین سرزمین داریم، چنین آباد زیبا زندگی میکنیم. ساکن دهه میتر عبدالرؤف بابایف نیت سفر حج داشت. نامبرده مبلغی برای سفر حج پسنداز کرده خود را در اجرای عمل خیر و ثواب منفرش کردن قریب 1 کیلومتر راه صرف نمود. در پیروی به عملهای نیک این ساکن آبادکار و ثوابجو چندین نفر اهالی دهات به تعمیر و نفسازی و چراغانکنی کوچه و خیابانها، بنیاد خطهای آبرسان و اجرای دیگر تدبیرهای مهم که در بهداشت وضع زندگی مردم نقش اساسی خواهد داشت در آبادانی محل سهمی ارزنده گذاشتند. همراه اویلم کردیم نیتی سفر حج داشتیم. مصلحت کردیم که آبادانی کنیم. مبلغ سفر حج جمع کرده بودیم. همین مبلغ ما
کوچه‌ها صرف کردیم. در ناحیه اشت نیز ساکنان در اجرای چنین تشبس‌های نیک و سازنده فعالناکی نشان می‌دهند، زیرا سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی از جمله بنیاد راه و پل‌ها، خط‌های آبرسان، مکتب و کودکستان و بیمارخانه و مرکزهای سلامتی ثوابی دوچند دارد و چنین اعمال پسندیده و گسترش عزت و احترام همدیگر، تقویت محبت و دوستی در بین آدمان، تحکیم وحدت ملی و ثبات جامعه مساعدت می‌نماید. حالا در ناحیه اشت روند اسفالت‌پوشکنی راه‌های دهه گلشن وسعت می‌یابد که برای اجرای این تدبیر مهم زیاده از 5 میلیون سومانی خرج کرده می‌شود. تا امروز در این دهه با سهمگذاری اهالی با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری بیشتر از 7 کیلومتر راه اساسی دهه پرراه منفرش گردیده با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه اشت نقشه‌های سازندگی مورد عمل قرار دارند. ما زنهای فعال ناحیه اشت اقدام گرفته مبلغ با نیت حج جمع آورده را به اسفالت پوش کردن راه‌های جماعت سپاریدیم، چون که آبادی دهه آبادی وطن است. تا همین روز 7.5 کیلومتر راه‌های دهه اسفالت پوش شده ایستاده است. با دیگر محله‌ها همون راه را دیده اقدام گرفتند اسفالت پوش. ما قریب که همین 14 کیلومتر راه دهه گلشن رو اسفالت پوش میکنیم. این اقدامی نیکی تمام اهالی مردمی گلشن میباشد و خصوصا مبلغ‌هایی که به حج جمع کردند به محله ها صرف کرده استودند. در ناحیه اشت با سهمگذاری صاحبکاران شخصان سخاوتپیشه و خیرخواه تا ماه سپتامبر سال روان در 5 جماعت دهات زیاده از 30 کیلومتر راه پرراه اسفالت پوش و جهت بهتر گردیدن سطح و صفت تعلیم و تربیت در نزد مؤسسه های تعلیمی بیشتر از 80 صنفخانه علاوگی بنیاد کرده می شود. عبدالوهاب عبدالستار، دلشاد یوسفی، الیاس باباجان، ولایت سوخت برای برنامه تحلیلی و اطلاعاتی تاجیکستان. جهت تطبیق عملی دستور سپارش‌های راهبریت عالی مملکت در سمت استفاده مقصدناک هر قطعه زمینی کارم و به این وسیله بلند برداشتن حاصل فراوان محصولات گوناگون که برای بهداشت سطح و صفت روزگار ساکنان نگرانیده شده است، ساکنان و کشاورزان ولایت ختلان به این مسئله توجه مخصوص روانه کرده سال از سال نشان دهنده های مهنتیشان را بلند می‌بردارند. ساکنان ولایت که اکثرا در دهات حیات به سر میبرند در برابر استفاده با ثمر زمین‌های وسیع خواجگی‌های دهقانی همزمان قطعه‌های زمین نزد حولیگی را نیز مقصدناک استفاده برده با تأمین احتیاجات روزگار خود اینچنین در فراوانی بازار استعمالی هموطنان حصه مناسب می‌گذارند. ادامه موضوع در گزارش اسماعیلی صاحب نظر. در پرتو دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، ساکنان و کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان استفاده مقصدناک زمین و از آن رویانیدن حاصل را تمام فصل‌های سال مرام همیشگی خود قرار داده به این وسیله در برابر تامین احتیاجات روزگار خود همچنین طلبات بازار استعمالی را قانع می‌نمایند. مخصوصاً ساکنان صاحب تجربه با بنیاد گرمخانه‌های زمانوی در قطعه‌های نزد حولگی همساله اولین شده محصولات تر و تازه بروقتی و از لحاظ اکولوژی تازه و بی‌ضرر را پیشنهاد هموطنان می‌نمایند. دستور و عمل‌های پیشروی ملت را سرمشق کار خود کرده از زمین‌های نزد حولگی خود ثمره‌ناک استفاده برده روزگار خویش را از همین لحاظ پیش می‌بریم. این زمان در قده گرمخانه نزد حولگی خود کشتی بلگری شیرین کردیم. چنان میبینید حاصل نغز است. ما از این به بازارها پیشکش کرده زندگی خود را پیش میبریم. امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کشاورزان و ساکنان هم از زمین‌های نزد حولگی و هم از زمین‌های خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های یاری رسانی پرزیدنتی به جمع‌آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات تر و تازه کشاورزی به مانند غله‌دانگی‌ها، پیاز بروقتی، کارتوشکا، سبزوات و پالزی و حاصل باغات مشغول بوده برابر آنکه در تامین فراوانی بازار استعمالی داخلی حصه ارزنده خود را می‌گذارند، همزمان قسمت معین آن را به خارج مملکت نیز صادرات کرده ایستادند. 2 هکتار زمین در اختیار داریم نهال پرور برای تامین امنیت عضوخواری
هر سال ما همین جاهای قطار مثلا جای خالی میشه زمین ما به کار نمونده اینا کارتوشکا کردیم 15 سوتخه کارتوشکا کردیم در همین دیگه هکتار ما حساب خانمان خیلی ما خارجی ما کلونه مثلا اگر زیادی کنه ما با بازارم میبریم مثلا اینا ما همین سال هر سال راسیگا همین تخمی همیرا هر سال جرگتول هر طرف میگرفتیم این سال همین راستی گرفتیم دو نمود اینا کارتوشکا هم سفید گرفتیم هم سرخ برای تجربه یکی هر دوشم حاصلی نغز خیلی مهنت طلب میکنه همین کارتوشکا اگر پرو را نغز بریزی مثلا نگاه کنی خیلی حاصل میگیریم مثلا برای چی همش بعد اینا کارتوشکا خیلی ما هم گرچند میدان باشه میدان ما استفاده میبریم با میدانش هم رسیدگی برای تخمی با تیراموی با کارتوشکا داخلمون در کاره با ما اکلون با میدان بشود شده با تیراموی هم با میکوریم. سبزعلی جابیرو همچون تجربه دار در سمت باغداری و خواجگیداری در برابر استفاده مقصدناک زمین‌های در اختیار داشته و جمع آوری حاصل زراعت گوناگون همچنین پیوسته تلاش بران می‌نماید که توسط پیوندکنی نوع‌های بهترین نهالان گوناگون میوه‌دهنده را پرورش کرده حاصل خوشصفت و شهدبار به دست آورد. همچنین دیگر خواجگیداران و ساکنان را با نهالان خوشصفت و پیوندی تامین نماید. او امروزها با نیچه پیوند نهالان میوه‌دهنده مشغول می باشد. این همین نودار همین مقدار خیلی روز ما نودها را باغ مادری گرفتیم این روز نگاه میکنیم حتی تخمینا مثلا این جوها طور میگیره به همین مقدار گرفتن در کار نودار این همین نودار همینجا میگیریم همین بخشار خونی ای طرف اینم خیلی میبریم اینم خیلی میبریم این هم خیلی معلوم میشه که اینم تخمینا این همین رو گرفتن در کار اینجا فقط اسباب تازه قطعی تیز قطعی باید کار کردن در کار و همین خیلی گفتیم را فقط باغ مادری کدام نمود درختی که باشه باید چکنیم پیونده چقدر چکنیم انا سیروب کنیم اگر اینا خیلی به یکم چی نه خیلی نه چه پیونده میبینین خیلی معلومه خیلی دیوره نه یکم نقص نگیرین نه پونیش چی انا کوز ما همیرا تخمینا نهود همین جای چی اینجا میبریم اینا به همین دستمون هم خیلی چی میکنیم اگر با کمتر میدایی کنه با دیگریش میمونیم این خیلی شدنش هم که اینا خیلی کرده میگیریم این برای او که داره حاضر هیچ کم نه خیلی بسیار جای چی نیست اگر ناو گسه بود این او ترم کنیم میشه برای وقت مونده اینا همیرا ده همین جا میمونیم و اینا که موندیم نیه کنه نتیجه راه اندازی نمودن کارهای فهمانیده‌دهی از جانب گروه‌های کاری مقامات محلی در سمت استفاده مقصدناک زمین‌های کارم آبی و به این وسیله تامین ثبات استعمالی میان اهل جامعه باعث به آن گردیده است که ساکنان و کشاورزان ولایت قطعه‌های زمین یاری رسان پرزیدنتی را نیز موافق مقصد استفاده می‌نمایند و توسط مهنت نتیجه بخش خواجگیداری سال از سال سطح و صفت روزگار خود را باز هم بهتر و با طلبات زمان جوابگو می نمایند. اهل جماعت قطعه زمین های نزدیکی خود و خواجگی و رسانی شخصی شهروندان را ثمرانه و عاقلانه استفاده برده ایستاده است و برای افزون کردن محصولات کشاورزی در قطعه زمین های نزدیکی بیشتر در گرمخانه ها کشت سبزیجات ها برآورده شده است. با مقصد بلند برداشتن سطح صفت زندگی اهالی مردم جماعت دهاتی کلینین تصمیم گرفتند که گرمخانه های دائم عمل کننده به کاربری نمایند و هنوز از ماه ینور در گرمخانه ها پمیدار کاشتند که هر یک نهال پرورده آنها امروز به ثمر آوردند. ما با باوری تام گفته می توانیم که مردم زحمتکش جماعت دهاتی کلینین از عهده همه کارها می براید و یک وجب زمین خود را پره کشت نموده از هر یک زمین 2-3 مراتبه حاصل دلخواه را به دست می آورند. خطلان که از کلانترین منطقه های کشاورزی مملکت به حساب می رود، ساکنان و کشاورزان آن از چنین شرایط مساعد و دستگیری های پیوسته حکومت مملکت اظهار هوسمندی نموده توسط مهنت صافدلانه همه ساله قسمت اساسی مجموع عمومی محصولات کشاورزی را در مملکت استحصال می نمایند و به این راه در تامین فراوانی بازار استعمالی حصه ارزنده خود را گذاشته سال از سال سطح نیکو احوالی
اهالیشان را بهتر می نمایند. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، ولایت ختلان، برای برنامه تحلیلی و اطلاعاتی تاجیکستان. мавлоно яке аз сермаҳсултарин адибони тоҷик аст ки бо мероси адабии худ ҷаҳонiyonро дар ҳайрат гузоштааст. асарҳои гаронбаҳои мавлоно, маснавии маънавӣ, девони кабир, фиҳи мофиҳи, мавоизи маҷолиси саъба ва мактубот падидаҳои нотакрор ва саршор аз арзишҳои тоҷиконаи мардуми хуросони бузург мебошанд. асарҳои маснавии маънавӣ ва девони кабир ду кохи бузурги маънавие ҳастанд ки бо гузашти асрҳо на ин ки бегазанду муҷалло мондаанд, балки беш аз пеш ҷилову ҳашамат ёфтаанд. мавлоно шахсияти бузург ва нотакрори ирфону адаб буда, осори ҷовидонаи ӯ ҳам дар шарқ ва ҳам дар ғарб хонандагону эътиқодмандони зиёд дорад. шоире ки бо гузашти солҳо меҳраш ба қалби ҳамагон шӯъла мепошад ва ҳамасола беш аз соли қабл дар борааш мегӯянду менависанд. ҷалолиддин балхӣ осори бое дар ганҷинаи маданияти умумиҷаҳонӣ боқӣ гузоштааст. вай мутафаккири бузурги замонаш буд ки дар инкишофи озодфикрӣ ва тараққиёти тафаккури назариявӣ хизмати бузурге дошт. осори ҷовидонаи ӯ имрӯз ба даҳҳо забони гуногуни ҷаҳон тарҷума шуда дар интиҳои асри 20 дар радифи 10 китоби сертеъдод ва хонандатарини аҳли олам қарор гирифтааст. бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашн гирифтани 800-солагии мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ҳар сол санаи 30 сентябр рӯзи бузургдошти ин нобиғаи беҳамто ва баргузор намудани озмуни маснавихонӣ аз сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат дарак медиҳад. мо тоҷикон дар қатори дигар миллатҳои мутамаддини олам осори ин пири хирадро меомӯзем, ташвиқ месозем ва ба он ифтихор менамоем. хоҳ маснавии маънавиро гирем, хоҳ девони кабири Шамс, хоҳ фиҳи мофӣ ва асарҳои бузурги мавлоноро, дар он ҷо инсон мақоми бисёр бузург дорад. бо истифода аз ҳар се роҳи маърифат, яъне ҳис, ақл ва ишқ тавонист чунин як таълимотеро ба вуҷуд дорад ки дар ҳама давру замон ҷавҳари асосии он метавонад ба тамоми инсоният хизмат кунад. яъне ин дар масъалаи худшиносӣ аст, дар масъалаи ақлгароӣ дар фаҳмиши маърифати олам ва ишқгароӣ дар фаҳмиши моҳиятҳои ҷовидоние ки инсон ҳамеша кӯшиш дорад ки ба таври ҳадсӣ, ба таври завқӣ ва ваҷдӣ ба моҳияти онҳо низ бирасад. бубинед, маснавӣ 25632 байт аст, 25632 ҳикмат аст, 25632 андарз аст, 25632 панд аст. саропо ҳикмат аст. аз байти якум то охирин байт саропо ҳикмат аст. дар маснавӣ 312 ҳикоя. шумо тасаввур кунед ки ҳамин қадар шарҳҳо ба вуҷуд омада бошад, ҳам беҳтарин шарҳи худи мавлоно ба маснавӣ аст. мегӯяд он яке аз хашм модарро бикушт, ҳам ба захми ханҷару ҳам зарби мушт. ин бовар кунед, хонандаи оддиро он тараф истад, шореҳро ба таҳайюр меафканад. шореҳ дар ҳайрат меафтад, кист ин нобакор, кист ин масалан ноинсон ки ба модараш, он касе ки сабаби ҷисман ба дунё омадани вай шудааст, ӯро масалан ин хел ваҳшиёна қатл кардааст. вақте ки шарҳи худи мавлоноро мехонад, мефаҳмад ки мақсад чӣ будааст. масалан инҷо дар қисмати шарҳи вай мегӯяд ки нафси туст он модари бадхосият. он вақт комилан кас дигар хел худашро тасаввур мекунад. яъне агар шарҳи худи вай набошад, инсонро даҳшат зер мекунад. мавлоно балхӣ инсонро бузургтарин мӯъҷизаи офариниш мешуморад ва ягонагию иттифоқу ҳамбастагии онҳоро тарғиб менамояд. сулҳу оштӣ, ишқу ошиқӣ ба ақидаи мавлоно қодир аст заминро ба осмон хешу табор гардонад. ҷалолиддин аз он нобиғагони нодир аст ки таърихи фикр ва фарҳанги башарӣ назирашро кам дидааст. ӯ бо ҳама бузургӣ устувор дар майдони андешаи қарнҳо қомат афрохтааст ва ҷилои тафаккураш забони тоҷикиро шукӯҳу ҷалол бахшидаанд. мавлоно яке аз гуманистони асрои миёна буд ки мехост инсон
وظیفه عالی خود را درک کند و برای دیگران نیز همین را تعلیم میداد. از این جهت دوام دهنده تعلیمات صنایع، عطار و بزرگان دیگری اهل تصوف بود مولانا و برای آیندگان خدمت بزرگی کرد، چون که اثرهای بزرگی یعنی از خودگذری به عشق داده شدن. عشق را او به معنای بسیار بزرگ و وسیع میفهمید، یعنی تمام عالم هم به عشق وابسته است. کائنات هم برای آن وجود دارد که طبق قانون جاذبه اگر به اصطلاح امروزگی عمل میکند و مولانا در یک از شعرهایش جاذبه را هم کار میفرماید که این عشق جاذبه است میگوید. انسان ها هم به یکدیگر وقتی که و همین در اساس عشق، صداقت و از خودگذری به یکدیگر مناسبت میکنند، اون جامعه خوشنود می شود. با فهرست خاطرات یونسکو داخل گردیدن کلیات مولانا باز هم یک نشان درخشان دیگری اعتراف رسمی فرهنگ بزرگ گذشتگان ماست در قطار آن نامگوی پدیده های فرهنگی که سالهای آخر از جانب این سازمان با نفوذ جهانی پذیرفته شدند. البته اعتراف بین المللی ایجادیات بزرگان گذشته ما مخصوصا مولانا جلال‌الدین بلخی سخنی نوی نیست. مولانا جلال‌الدین بلخی که با افتخار میتوان گفت زاده سرزمین ماست، با شخصیت بی‌نظیر خود و دو شاهاثر بی‌زوالش مثنوی معنوی و دیوان کبیر چندین سال است که در اساس آمار رسمی بین المللی در صف اولین سرخواننده ترین مؤلفان دنیا قرار دارد. تعلیمات مولانا امروز که در غرب، در امریکا نیز خیلی هم مورد توجه و احترام و آموزش قرار گرفته است، محض در همین مسئله است که اون مقام انسان را میخواهد بلند بردارد. زیرا در زمان حاضر امروز هم رویه های گوناگون فلسفی هستند از قبیل اگزیستانسیالیسم و غیره که روی هفتادگی فرا گرفته است. بعضی عالمان حتی روی افتاده شدند که این دنیا چی است، که عاقبتش چی است. بنابراین در چنین شرایط اشعار مولانا یک روحیه اپتیمیستانه دارد، به شخص امید و آرزو و توانایی میبخشد. بنابراین مولانا تعلیمات او، آثار او جاودانی است، برای تمام انسانیت خدمت میکند و ما تاجیکان افتخار داریم که مولانا و متفکران بزرگی در تاریخ ما وجود دارند که فرهنگ انسانی را، عقیده های انسان پرورانه را خیلی تشویق کردند با واسطه آثارشان و در فرهنگ جهانی مقامی والا دارند و ملت ما را سربلند کردند. احترام و ارجگذاری به شخصیت و آثار مولانا در زادبون اصلیش تاجیکستان خیلی بلند و استوار است. سنه 21 مارس سال 2022 با تشریف اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه جلال‌الدین بلخی با افتخار جشن نوروز بین المللی با دستور سرور دولتمان محترم امامعلی رحمان از آرامگاه مولانا جلال‌الدین بلخی یک کف خاک به مرقد مولانا جلال‌الدین بلخی در ناحیه جلال‌الدین بلخی آورده شد و طبق مقررات آیین و سنت ما به آرامگاه او گذاشته شد که من بعد اخلاصمندان و هواداران اشعار پرغناوت مولانا جلال‌الدین بلخی می توانند آن را زیارت نمایند. واقعاً آثار گرانبها بیشبه و ارزشمند مولانای بلخ بعد از سپری شدن بیش از 800 سال هنوز اهمیت و قدر و قیمت خود را گم نکرده است، بلکه برعکس امروز بیش از هر وقت در عالم نفوذ و آبرو دارد و پیشگام جامعه می باشد که باعث سرفرازی و افتخار ما وارثان است. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما نمودیم. در هفته نو برایتان برای کامیابی ها تمنا داریم. سلامت باشید.